turskih firma Kuzu i Alcatraš, za koje je garancije dalo Ministarstvo financije i Ministarstvo ekologije. Bolje da ga nismo ni dobijali, nego što smo dobili nešto što najviše asocira kada prebacujete one televizijske kanale na kabelskoj televiziji i odjednom naiđete na one zatamljene pornografske kanale i kažu morate da se pretplatite. I dok ne platite ne možete da vidite tu pornografiju koja je nažalost na ovim kabelskim televizijama. Ovo što smo mi dobili, ovo je čista pornografija za koju ne možemo ni da platimo, jer nas upozoravaju na Kuzu i na Alcatraš i evo ja ću sada to da demonstriram crnogorskoj javnosti, da vide sve ove segmente ovih ugovora, da sam ja uvijek u pravu. Evo, pogledajte ovo, pogledajte ovu lijepu crninu kao da smo na Čepurkanu. Sad ću ja to još da pogledajte, ovako, ovako, sve crno i sve zatamljeno. Znači, ovo je prvi dio. Evo, gledajte ovo, pogledajte ovo. Evo ga drugi dio ugovora i kažu čitajte. Kako da čitamo? Ajde, kako Stevie Wonder ne može ovo da pročitati? Filip Višnjić ovo ne može da pročitati. Pogledajte transparentnost vodovoda, vlade i svih ostalih. Pogledajte, kaže čitaj, dobili ste ugovor, čitajte ga. Ajde, pozivam nekoga da mi pročita ovaj ugovor. Kolega Vuksanović, možda možete vi da mi pomognete. Jeste li ikad vidjeli ovakav ugovor? Dobro vidim, ali... Sve crno. Ja sam to malo priuporedio sa ovom pornografijom, da morate da platite to malo za 18 plus da biste gledali. Evo, pogledajte šta su nam poslali i to ispunanih usta, kažu, Zećani neće da čitaju. Evo što su dobili Zećani od ugovora. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj divni ugovor i ove tvrdnje Evropske komisije, glavnog grada, vlade i svih ostalih, da je sve čisto, transparentno i da nema ni jedan element koji može da ugrozi životnu sredinu u zemlji. Evo što je dobio Botun i dobila zemlja. Jeste li ovo ikad vidjeli ovakav ugovor? Vidite li vi ovo? Vidite li vi ovo? Jesam li ja, što bi rekli Zećani, čor? Ili su oni čor? Evo, pogledajte ovo. I posle kažu Milan pomagljuje Botunjana. Ili ovo za pomagljivanje? Sad nije ovo sad da ovaj koji je objavio ovaj ugovor, pa sve ovo da mu sad donesete ispred kancelarije, da mu ovo sve iscijepate i bačite na vrat. Pogledajte ovo. Vidite ugovor? Vidite ugovor? Evo, ima li ovdje u Crnoj Gori? Čista, koruptivna pornografija. Ja sad pozivam glavnog specijalnog tužioca, gospodina Novića, da koliko je danas pozove Ivana Vukovića, koji izgleda prešao u pensiju 2-3 dana, jer toliko obrani ovaj ugovor i fali gospodina Mujovića i PES, da ja mislim da je on već sad u poslaničkim klupama PES-a, da ga pozove na saslušanje i da ga pita čime su oni potpisivali ovaj ugovor. Jesu li katranom? Jesu li oni tamo stavljali neke otiske od betona, jer je sve ovako crno. Znači, vrlo je bitno da specijalno državno tužilaštvo ovdje najzad utvrdi, pošto su zatamljene stranice i o opremi, zatamljene su stranice o konsultantskim uslugama, zatamljene su stranice o načinu finansiranja. Sve ono što ovih dana i nedelja mi iz ETE tražimo je zatamljeno. I kažu, ugovor je objavljen, čitajte ga. Sad samo da mi nađete nekoga, možda ako je živo onaj Šampolion, što je one egipatske hieroglife rastumačio, da dođe on ili njegov potomak da nam raztužali Bože ovoga papira. Ja sam ovo rada štampan, znate koliko su oni platili štampani ove crnine? 100 eura. 100 eura crnine. 100 eura crnine, mogao sam da kupim odilo ovdje u jedan butik, da ga ne reklamiram sad.
100 eura crnine smo platili. I sad ja pitam vladu, pitam glavni grad, pitam vodovod, pitam našu braću Turke, Kozlu i Alcatrašu. Kako ste mogli da potpišete crni ugovor? Evo, ili normalno i logično pitanje kad ovo pogledate, pogledajte, sve crno. Sve je crno. Ovo ja ne mogu, ja još nisam vidio ovakav ugovor. Sve je crno. A ono što je još gore od svega ovoga, jeste da uz ovaj ugovor nemamo ugovor o projektu. Možete zamisliti kakav bi bio ugovor o projektu i kakva bi tu tek crnina bila kad je ovakva crnina u ugovoru. Znači, mi do današnjeg dana nemamo ni projekat. Shvatate li mi to? Niko nije vidio projekat. Ni u Zeti, ni u Botonu, niti bilo gdje drugo. Znači, projekat ne postoji, ugovor je za čitulje ili za 18+, ili za OnlyFans stranicu i imamo situaciju da pokušavaju sad nas Zećane da predstave kao neke maloumne provincijalce